आकाशवाणी इम्फाल R.K Gorani न पाव पाजरी अहनबद मरुइब पाव मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी तोखाई ताबकी वाखलोन थादोक्तोना हौजिक अपुनबे मणिपुर अमदि भारत किदमक पुन्ना थबक तौमिनबगी मतम ओइरे लोकताक पाट कनबगी पांदमदा ngasi 13 सुबा लोकताक दे पालन पांगथोखरे थरोमसिगा मई लेनना फिशरीज मंत्री एस राजेना लोकताक पाट के तोंगान मफमसदा nga मसा कैमरम थादखरे मणिपुर दा होकी बपुंग कुनमेदा कोविड के अनोबा के समुद्रा माथोई थेंगनखी पॉजिटिव ओइबे मियोय अहुम सीखी प्रधानमंत्री न हाइरी ngasi संगारिबा कुसिनगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट असि बौद्ध धर्म चटपा मियोयसिंगदा कटपा श्रद्धांजलिनी अमसुंग लेबाग अस्ता हौजिक फावदा कोविड के वैक्सीन डोज कोटी 49 लाख तारानिथोय हेना कापना डोज कोटी 100 गी पांदम नक्सिलकले लेबाग अस्ता कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 100 यौना कापा ngamnabagi lambida khumang yangna sangsilli पांदम असी फंगनबगीदमक कन्ना होनबिरिबा डॉक्टर नर्स अमसुंग हिरम असगा मई लेने मियोय खुदिंगमकपो आकाशवाणी ने इकाई खुमनबो उच्चरी कोविड-19 लाथेंग असि लोइद्रिबने मियामना कोमथोकप तौबिगनु वैक्सीन काबा यारबा मिपुंग खुदिंगमन यारिबा मखै वैक्सीन कापथोकपियु अतोपा मियोयसिंग वैक्सीन कापदसु mateंग पांगबियु हराव कुमहैगी मतम लाकपसदा अचम नियम अहुम असिंगांगना चटपिनब हाइजरी फेस मास्क उपियु फुट 3 के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइ मिट अमदे खुचा सेंगना हमदोकपियु कोविड-19 मई लेने इपाउसिंगदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा राइजगी हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 फोन तौबियो हौजिक मपुंगोइबा पाव मुख्यमंत्री नथुमन बिरेन सिंह हाइरी तोखाई ताबगी वाखलोन थादोक्तोना हौजिक अपुनबा मणिपुर अमदि भारत किदमक पुन्ना थबक तौमिनबगी मतम ओइरे इम्फाल अहनबा मणिपुर राइफल्स कॉम्प्लेक्स ता लेबा हिंग खोंगबानगी लाइनिंगथौ सनामहैगी लाइसिंगदा पांगथोकपा मेरा हौसोमगी थरोमदा वा ngangbada श्री वीरेन हाई हानदी मेरा हौसोमगी कुमई असि तोंगान बलुप सिंगना मफम क्यादा पांगथोकनरमी अदुमैनमक हौजिक पालिबा राज्य सरकार असिना होनबदगी लिसिंगनि 13 तगिदी राज्यगी थाकता पुन्ना चाउना सिनबा ngamle महाकना हाई कुमसी सही ओनिदे कोविड-19 लाइसेट की यंगदुना थरोमसी मी तेनबिगे सांगहंथना पांगथोकले अदुमैनमक मसिना तोंगान मकांगलोसिंग मरकता नुंसी चानबगी मरी हेना सेसिल हनबगी इथिल अदुबदि हंथरे हाइबा यारोय श्री बीरेन हाई अनोबा सरकार से लाकपदगी हौकिबा चही मरी मखाय सिदा सिंग अमसु तंपाकी अमत ओबगी मरी हेना चेसिल हले ममंग चहीदा कोविड-19 लाइसेट की यंगदुना लॉकडाउन थमनिंगैदा सिंगी मियोय सिंगना मना मसिंग कया तंपाकता लेबे मियोय सिंगदम पुरखिब अदुना सिंगतम अनिगी मरी हेना फगतले हाइबदु उतले मुख्यमंत्री न हाई लास्ट 4.5 years दा सिंग अमदि तंगी ट्राइबल अमदि बैठी हाइबगी डिफरेंस लैगिद्रे अखोय अमत ओइना पुनसलगा अमत ओइना हिंगमिनबगी वाखलोन लैरे कोविड-19 गी वारबा मतमदुदा सिंगी लमदगी सिंगी सिलनाउसिंगना तंगी इसिलिनाउसिंगना कोई करी सारिगेनेना पूरगा लाखिबा थिलखिबा मधुगी मीनिंग्स तो अरैबा खरे मखोयना तंगी सिलनाउगी दमुक्तनेना पूरगा लाइबा पोतो मधुदगी हना फजबा खोय करमबा अनोबा ngasi मणिपुर थोकपले लाइनिंग तो सनामी टेम्पल बोर्ड अमसुंग सना कोनुंगी उत्तरा संगलेन पुन्ने सिंदुना पांगथोकिबा थरोम अदुदा सही कयादगी लेसांग सिना सथरकलबा पोट लानबगी थरोम अमदि संस्कृति ओइबनिंग थिरबा थरोम सिंग उतखी थरोम दुदा राज्य सभा की एमपी महाराज लासेमा सना जौबा स्टेट प्लानिंग बोर्ड के डेप्यूटी चेयरमैन एल रामेश्वर मितई हानगी मंत्री आरवी मिंगथिंग आरएसएस के ऑल इंडिया पीआरओ सुनील देशपांडे ने सिंगबसु सरुक याखी फिशरीज मंत्री सुराकपम राजेन हाइरी राज्य सरकार लमदम असिगी चाबा कोननबा ngaगी पोथोक पुथोनब अकनबा थबक पाइखतली ngaगी पोथो हेंगल हनबगीदमक सरकारना लोकताक लाइवलीहुड मिशन सिंगबा सेमबग लोइनना nga योकपा मियोयसिंगदा सब्सिडी याउन अतै पीबा याबा तेंगबांग कया पीरी लोकताक दे पालन थरोंग मई लेनना लोकताक पता nga मचा लाख मरी की मथक थादबग लोइनना पाउमिसिंगदा वांगांगबदा महाकना हाई nga योकपा मियोयसिंगदा केवीवाई पीएमएम अमसुंग ब्लू रिवोल्यूशन नि मखादा mateंग पीरी
Loktak patagi nga phadbi miyoisingdu apikpa nga seding phadanaba aduga June July tha manungdadi nga phaba khar lepinaba sumangna appeal tawri Surajin hai Loktak Pat amasung Fishery Department gi makada leiriba tagmu amasung Komla Khong da leiriba mafam ahum da ngasi Fishery Department na nga lakh mari ga lising tara Loktak tai koi thadaba ngame adariba nga sing asi Fishery Department gi makai dagi nga lakh ahum fish fingeri aduga nga farm tawba anina nga lakh amaga lising tara donor tawbire Manipur gi nga 56,000 metric ton darkar leibadu aikoi huji paudi koi 36 paudi koi puthokba ngame madu mapung phana 56 puthong nei haidana aikoina Loktak Life Mission semdana tawriba singase karigino ai kanda aikoi mapandagi nga pusilaktana Manipur da phangjaba nga face oiba mayam singse saba phangnana bani Loktak ta taba mayam daina appeal tawjaningi di nga macha kokpa matamsta aikoina nga mapi phadokpa amsung nga macha singji phadokhragadi lairoi aduna Loktak su kanba darkar oibani Manipur Bidhan Sabha Upadhyaksa K Robindron Hairi miyamgi mateng yaudana sarkar khaktana Loktak Pat kanba ngamloi Loktak Day Celebration Committee na sinuna Komla Khongda ngasi pangthokhiba 13 suba Loktak Day palan thromda wa ngangbada Sri Robindron Hai Pat asina piriba kanaba kaya aduni thina khangjinbaga loinena miyamna Pat asik kanaba thabaksu paikhatpham thoi tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Manipur da hauki bapung kunmeda COVID ke anoba ke somdra mathoi thengnaki positive emi ahum siki Rajya Haksel Bibhan ngasi nimidawaram thoki bachero lamada hai ngasi puna sample lesing aniga marpu mathoi test of the mioi humdra mathoi positive oiba thengnaki ngasi ko ina positive oibi sangsa da ahum dasmik marini Imphal jila da COVID positive emi ahum nongna siki bagaloina positive oiba siki bemi gi masing lising amaga samapan subna mari sure Amaromda haukiba pung kunmedesta COVID ke anaba mioi humpu tarukna naba faduna research tauki haujik laina astagi naba pharapagi sangsada marpudratre dasmik ahum manga yaure active case lesing amaga chahum humpu leiri Leibak sinba thungbuda turel sing luna na thamnabagi khongjang jangsin narabasu raija asigi Bishnupur jila da hiram asda puning changnabagi mawong iu udri jila asta cheliba turel sing mapand amot akai hundokpa amadi turel da phata haudi kya thadaba thengnari masigi matangda aikhoigi Bishnupur paumigi paudam ama Bishnupur jila gi tongan tongan ba mafam singda marui ba turel nambol thomjaurok ning chawkhong moirang amadi khuga atai turel masa singi mapalda phatta haudi lamthoktuna turel gi phibam phajanda bata natana akoibagi phibam da sauna kaiba piri household latrine gi outlet thawba tawba mafam leiri loinana turel sing asigi catchment area singsu upal kokthokpana isingi imai hanthaduna selibani masida prajamyamna turel gi phibam kainda bata natana tarutanana sina naraba amadi sarkana su masibu jangsinbagi matam amadi oire Akashbani Imphal gi pau gi damak ningthaukhongdagi R.K Manipur sana Ukhrul jila gi singaida tribal market sanabagi yotna singba poche purakpa tata gari ama ngasi ayuk pung tara aduai de accident thokre misi minadi yauki de hairi Kanglei puwari da achobu mafam kaliba ipu maichau teret ke matik mayai saithaba isei ama ngasi luang sangma makha lekai de leba panthobi sanglen da haunabi matung ina phongkre luang sangma makha lekai gi R.K Sanahan bisanuna iba saphong biro utpiraklo natik nayai athoiba hada kanglei ipu maichau teret hane sayobi isei aji thingbaijam BP Chandra na sur panduna masamungna sakpani tharomduda Thabak tagi potharaba lecturer amde columnist kolamsa tongbram Akashbani Imphal khunung isegi bihai artist thongam gose mitei amadi thabak tagi potharab headmaster mangsataba ibumcha mitei ju saruk yaki ngasi phongkibe isei asina kanglei puari da nganthoi biramba ngasi mirolna ka hene ningsing nadraba kanglei ipu maichau taren amuhana saphong biraktuna hauruk leba mirol singbu asumba lambida pubina ba saithari
Saliba Academy Selection Kunmadu Kunithoida, Central Agriculture University Imphal Makada Leba, Tongan College Singda, Course Kayamarum the Mingsana Big State Nomini Kanaba Task Tarata the Pangtokiba, Combined Return Test Examination Fall Haidokle, Kalava Candidates in Haying Pangtoka Daba Counseling the Yaronaba, Risigillos will be back in Serolamana Heidi. Handloom amso handicrafts ki lamda thodo hendo ba thabak tawbagi damak Imphal West ki Lairel Sajikta Lebi Laisram Isalai Mada Dalit Sahitya Academy Indiana kumsi sahigi Dr. B.R. Ambedkar National Award pirakle Isalai mina mana si phanglakpada Manipur People's Democratic Front na nungai phangdokre Pradhan Mantri Narendra Modi na nomaji namita Akashbani gi thorom man ki bata leibak asi amadi atopa leibak sing leiba Bharat masa sing dam haki pungning gi wa phangdokani masi thagi oina sandok radio program asigi Maipuni suba episode ni Tharo masigi damak Pradhan Mantri na miyam da makogi wakalon amadi mod pirak na bahayri miyam na makogi mod amadi wakalon adu namo app na traga my gop open from the tharak yagani toll free number 1800117800 da dial tawro ka makogi warol adu hindi na tra English da record taw basu yagani Akashbani Imphal dagi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi na hayri Bharat asi Bauddha dharma satpa singi maru iba mafam amani Kushinagar International Airport ngasi sanggariba asimak Bauddha dharma satpa miyoising da katpa Shraddhanjali amani Uttar Pradesh ngasi Kushinagar International Airport sanggariba tungda Sri Modi na hai sienglaba Kushinagar lamdam masi haujikti malem gi ate mafam singa samna halle mak na hai Bauddha dharma ga mai leina mafam sing sakol hanaba Bharat ki asetpa phirep lei amasung dharma asiga mai leina ba aseng mafam singi lambi thong pagat hanaba lep tana honari Pradhan Mantri Hai Leibak Aski Civil Aviation Lamda Hokibe Sahi Khara Ashida Sound on ba Ubangamle Sri Modi na Hai Handakta Bharat na National Master Plan Gati Sakti jo Hawdokre Mag na Hai Mashina Lengak Sasan Hena Pagat Han Bagaloina na Lambi Thong Amade Re Lambi Gumba Lam Singi Infrastructure Ningchina Sakot Han Bangam Lagani Leibak Asta COVID-19 vaccine kapigi sang dos koti sama yausilakadore hauji fawda vaccine dos koti maipudrama par laktran thogi mathakta kaukre hauki bapung konmai da Leibak Asta COVID-19 anoba case lising taramani chatro kolomdoi thengnaki naba pharap ki sang sumamang sahi gi March thadi hauji fawda khwaidigi yamba sang oina chada maipudran dipan dasmik ama manga yaure hauki bapung konmai da COVID ki anaba mi lising tarama panchamri hena naba phaki active case ke sang jo apun ba positive case ke sad amagi makhada leire Rajasthan da mama sangi March thadagin hauji phawda ihan han bo ina ngarang COVID ke no ba case ama phawwa thengna khide raija du ngarang COVID ke sample pune lising tara nipalom test tawbada positive oibe mi amata yaw khide raija adu da hauji leina astagi naba pharap ki sang so chada maipudrama pandasmik manga taret yaure raija adu da hauji COVID ke active case kontra nipan khakta mangai re Pradhan Mantri Narendra Modi hairi hauki basahi taruk taret asda India sarkar miyam gi thajaba mapung phana phangbang amle Central Vigilance Commission amasung Central Bureau of Investigation gi apun bami phamda piba Pradhan Mantri gi video message amadhai senja thamjabu thingna rajnitik oiba achetpa phirep leire amasung lenga sasin gi thabak thena phagalakpa uba phangle mak hai haujikti leibak asgi miyam na dalali natra commission gi mateng yaudana sarkar gi scheme sing kana basing haktheng na phangbangam le haibu uba phangle Gujarat ke Kevadia da pangthok mi pham adu Sri Modi na haujikti fana sakti leibu oidina so senja thumja ba tawrabadi sarkar na lemna tharo hebwa khalon asi miyam da pokhan bangamle khunai asidagi senja thumja pumnut muthana bagi da makathop galoina na thabak tawna baso Pradhan Mantri na CBI amasung CVC officer sung da taksin ki Pradhan Mantri na hai thajaba amasung technology gi sakti na lenga sasen gi mong hena paghan bangamle amasung lalon itik tawbada so hena laithok halle Loisilakpada COVID-19 nenga thoknaba face mask upa phutruk lamna leiwa khut chamadi mai mit tarutana na thamba haiba azama thong ahum singa na satpinaba amuk kahana ning singjari aroibada maroyo pau amuk hana Mukhyamantri Nothuman Biren hairi tokhai tabagi wakhalon thadokton haujik apunba Manipur amade Bharat kidamak punna thabak tawminabagi matam oire Loktak pat kanenabagi pandam dangasi kuntaruk suba Loktak de palan pangthokre Thoromasi gamari leinana Fisheries Mantri S Rajena Loktak pat ki tongan pham singda ngamasa kayamarum thadakre Manipur da hauki bapung kunmai da COVID anoba ke samudra ma thoi thengna ki positive oibemi ahum sikhi Pradhan Mantri hairi ngasi sangari ba Kushinagar International Airport asi
बौद्ध धर्म चटपा मियोइसिंग कटपा श्रद्धांजलि अमसुंग लेबाग अस्ता हौजिक फाउदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी में 59,00,000 हेना कापतुना डोज कोटी 100 की पांदम नक्सिलक्ले पाउलोइजरे।